Ubur-ubur ikan lele enaknya sambil ngopi le. Goyang le. Ce. Terima kasih buat yang punya hajat. Bapak Eka, Ibu Siti, Ibu Soleha. Bapak Eka, Ibu Soleha. Angga. Apa lagi bebadan, dua lagi kaberan. Gerit janing burokan, hasilnya lumayan. Wong wadon jaluk duite angot pisan. Mas Hasan, mangga Mas Hasan. Bapak Eka sayang, Bu Soleha. Tapi kanggo demenan, duit beli weruh iman. Dicokot lambene metu jutaan kaya duit wis lan gambok bapane. Bapak Eka, mangga Bapak Eka, dalan baca. Abang Bewok, coba. Karjaya Muda. Bos Wifi, bos proyek. Bos Wifi. Bos Telkom. Dugal bae atine, duwe laki sampeyan, doyan tuku sapi online. Baca bengi metu, saya madu hantu, sing diluru tanggane brutu. Coba. Duit ladang panggungan, mancingen ing barisan, pikirane wis sapursitan. Anak rapi klanti, pengen check out shopping, duwe laki jahat ing rapi. Kula duwe laki, mabok tanggane brutu, wong lanang sing happy, ati kula sing nafsu. CM official dari Cibroho, sinar official. Tapi kanggo demenan, duit diweruh iman. Dicokot lambene, metu jutaane. Abangane Kaya duit, wis lang gambok bapane. Bapak Eka, mangga Bapak Hajar. Yo bang, yo Jugal bae atine, duwe laki sampeyan, doyan tuku sapi online. Baka bengi metu, kaya manuk sing diluru tanggane brutu. Apa sih mas? Apa sih mas? Tanggane brutu kok mas? Kita orang paham arahnya apa? Duit ladang caloan, nabung ning barisan, pikirane wis campur setan. Anak rabi klanti, pengen check out shopping, duwe laki jahat ing rapi. Kula duwe laki, mabok tanggane brutu, wong lanang sing happy, ati kula sing nafsu.
badan duwe lagi kaberan kerja ning prapatan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duwite alot pisan. Hendrik matur suwun kopine. Tapi kanggo demenan duit di weruh iman dicokot lambene metu jutaane daya duit wis lang kambok papan